Lotshani ngithemba bona nibe nelanga elimnandi begodu nihlwe kamnandi ilanga lonke. Ngibuyile godi langeni namhlanje njengesithembiso sami sokubana namhlanje sokuragela phambili nesakhiwo sangaphakathi sekondlo njengombana izolo elangeni egadungileko bekade siraga isakhiwo sangaphandle sekondlo. Namhlanje ke siyoqala isakhiwo sangaphakathi esizokwenza ke ngombana nasikhuluma ngesakhiwo sangaphakathi sikhuluma ngento eziningi ezingaphakathi ekondlweni ngombana into zakhona ziningi angeze sazenza ngelanga elilodwa singaqhuna sithethe ubusuku bonke. Yeke sizokwenza ezimbalwa, sokwenza inthombe engqondo ezimbalwa nokhunye okuqhakathekileko kwesakhiwo sangaphakathi. Ke sikhumbuzane kancane ke elangeni eligadungileko izolo bekade senza isakhiwo sangaphandle. Ngahlathulula bona isakhiwo sangaphandle kungilezo zinto ekondlweni okhona ukuzibona nanyana ikondlo ungakayifundi. Ngilezo zinto othi nawuthoma ukubamba ikondlo uzibone nanyana ikondlo ungakabuyifunda ungakabungenelela ngaphakathi kwayo ikondlo. Kodwana ke namhlanje siyohlangana nezinye zezinto zayizolo. Sikhulume ngento ezifana nemida, indima, injambamende, imhlobo yevumelwano, sakhuluma ngesezura kwaba yini okhunye okungikho lokho nemhlobo yevumelwano phetha. Namhlanje ke siyoqala isakhiwo sangaphakathi. Nasikhuluma ngesakhiwo sangaphakathi ke nofana ingaphakathi lekondlo sikhuluma ngalezo zinto ekondlweni okhona ukuzibona ngemva kokufunda ikondlo. Okutsho bonyana nange ikondlo yakho ungakayifundi lezo zinto lezo angekho wakhona ukuzazi. Sikhuluma ngani ke lapho? Kokuthoma ke kusakhiwo sangaphakathi ngidlumbana bona abafundi abaningi into le bazobe bayilemuka ngombana ikhona endweni eziningi isakhiwo sangaphakathi lesi sokuthoma ummongondaba wekondlo. Ummongondaba wekondlo kungulokho ikondlo ekhuluma ngakho. Into nasithi ummongondaba sitsho lokho ekukhulunywa ngakho ne. Ngaso sonke isikhathi nawuzobathi tsenga ummongondaba wekondlo vane bafuna ukwazi ukuthi ikondlo le ikhuluma ngani, okutsho bonyana ikondlo le kufanele uyifunde uthi ungayiqeda ukhone ukuyizwisisa bona ikondlo leyo ikhuluma ngani. Kwesibili okukhona ke ngaphasi kwesakhiwo sangaphakathi sekondlo ngiba ukuncancabeza kancane akhe ngithathe nako okhunye. Ncancabeze kancane ngifumene nokho into ebekade ngiyifuna. Njengomana bengisaraga ke lapha kusakhiwo sangaphakathi sekondlo sikuza izinto esikhona ukuzibona ekondlweni ngemva kokubana ikondlo sifunde. Okutsho bonyana nange ikondlo singakabuyifunda izinto lezo zonke angekhe sikhona ukuzibona. Into yokuthoma ke khona ngaphakathi kwesakhiwo sangaphakathi sekondlo sinento esithi ummongondaba. Nasikhuluma ngommongondaba wekondlo sikhuluma ngalokho ikondlo ekhuluma ngakho. Okutsho bonyana kufanele uyifunde ikondlo leyo uthi ungayifunda ukhona ukwazi ukuthi ikondlo le ikhuluma ngani. Khumbula bona abahayi benkondlo ngikhuluma ngabantu abatlola inkondlo. Abahayi benkondlo bathina batlola ikondlo bafuna ukudlulisa into ethileko. Kungaba into eyenzekako, kungaba yinto ebayithabelako, kungaba yinto mhlawumnye esiyeleliso nofana into ekhalimako nofana into ekwakwazelako ethanda into ethileko. Kodwana abahayi bekondlo bahaya ikondlo ngomnqopho othileko. Ummongondaba ke wekondlo, ummongondaba wekondlo vane sikhuluma ngalokhu ikondlo ekhuluma ngakho. Ummongondaba lokho qala msina lokho nasenza inovela senza umdlalo nakhona siba nommongondaba. Ummongondaba kunovela ngilokhu inovela ekhuluma ngakho, kuthi ummongondaba kumdlalo ngilokhu umdlalo ukhuluma ngakho. Lapha ke ekondlweni ummongondaba ngilokhu ikondlo ekhuluma ngakho. Kwesibili ke esinakho ngaphakathi kwesakhiwo sangaphakathi sekondlo sinento ekuthiwa umoya wekondlo. Kuyini ke umoya wekondlo?
Nasikhuluma ngomoya wekondlo sikhuluma ngobujamo imbongi ebegade ikibo lokha nayirhaya ikondlo yayo. Ngibawile elangeni eligadungileko bona sibe nomsobo eduze, sibe nomsobo kanye nephetshana eqadi ukwazi ukuthi ezinye inhlathululo ngebanga lesikhathi angekhe ngakhona ukuzitlola zonke inhlathululo phasi. Kuthi wena-ke nasikhambe sikhuluma so uzitlolele wakho amanotu ukwazi ukutlola nenhlathululo lezi. Umoya wekondlo bujamo imbongi begadi kibo lokha nayirhaya ikondlo. Sitsho ukuthini ngalokho? Sitsho ukuthi umuntu lo orhaya ikondlo, otlola ikondlo, nakathoma atlola ikondlo leyo begade azizwa njani emoyeni? Khumbula umuntu uzizwa kabili-ke ngokobukondlo. Sinomoya wokudana, sibe nomoya wokuthaba. Kutsho ukuthi abantu abarhaya inkondlo kungenzeka ukuthi umuntu loyo urhaya ikondlo athabile. Kwesibili kungenzeka ukuthi umuntu loyo urhaya ikondlo adanile. Kuya ngokobana ikondlo le iyikondlo enjani. Nakuyikondlo ekwakwazelako, nasikwakwazelako vane kwenzeka into ehle msi. Nakuyikondlo ekwakwazelako mhlamunye ithi ikosi yekhethu yona eyaphephisa isitjhaba, yona eyanakekela isitjhaba, lapho umuntu lo ukhuluma usemoyeni othabileko. Kodwa sibe nomoya wokudala. Umoya wokudala siwuthola ezinkondlweni ezinjani? Iinkondlo ezikhalimako, mhlawumbe ezikhalima ngesenzo esithileko esimbi, iinkondlo ezikhalimako, iinkondlo eziveza into embi eyenzekako mhlawumbe esikhathini esidlulileko. Sithi umoya wokuthaba. Kodwana umoya wekondlo ayisikhuluma ngobujamo imbongi egade kibo lokha nayirhaya ikondlo yayo. Umoya wakhona uhluka kabili. Khumbula sinawo umoya okhuthazako. Kunobuchapha abafundi evane babenze. Sithi nasithwayako sifumane ukuthi kunomfundi otlole bona bekumoya wokukhuthaza. Umfundi aqalelele ekutheni ikondlo le iyakhuthaza. Ngemva kwalapho umfundi athi bekunomoya wokukhuthaza. Umoya wokukhuthaza asinawo. Umoya wokukhalima asinawo. Umuntu nakade akhalima kutho ukuthi umoya wakhe bobuhlungu bekadanile. Siba semoyeni odanileyo. Umuntu nakade mhlawumbe uyakhuthaza nofana akwakwazela, lapho umuntu loyo usemoyeni wokuthaba. Umoya wethu ukhumbule uhluka kabili mfundi. Unomoya wokudana nomoya wokuthaba. Asinawo umoya wokukhuthaza, asinawo umoya wokukhuthaza, asinawo umoya wokuyelelisa, asinayo. Imoya ihluka kabili, unomoya wokuthaba nomoya wokudana. Siseqala kwaphela bona ikondlo yakhona ikhuluma ngani. Nakade imbongi nakade ikhalima, nakade ikhalima ekondlweni leyo kutho ukuthi imbongi beyizwe ubuhlungu, beyisemoyeni wokudana, ngakho ibone ukuqakatheka kokukhalima. Kodwa imbongi nakade ikwakwazela isenzo esithile kwesihle esenziwa umuntu, kutsho bonyana imbongi iba semoyeni wokuthaba. Into yesithathu ke siba nayo ekondlweni kusakhiwo sangaphakathi, siba nomlayezo. Yini umlayezo? Umlayezo kungilokhu imbongi efuna ukusidlulisela khona. Umlayezo kufana nalokho abathi thatha naku umlayezo uyowunikela umakhelwana. Ngitsho nawusuka lapha ekhaya bathi khamba ukutshela umakhelwana bona ngomgqibelo sinomnyanya lapha siyezelwa bayeni. Nawusuka lapha uya kwamakhelwana uphekelele ini umlayezo lo othunywe ngebekhaya. Ngitsho nalapha ke ikondlweni sinawo umlayezo. Umlayezo ekondlweni kungilokhu imbongi egade isifuna ukusidlulisela khona. Imbongi ithi nayirhaya ikondlo kube nokuthileko efuna ukudlulisa ebantwini. Umlayezo ngilokho-ke ukuthi ikondlo le kuyini lokho ebegade ifuna ukukudlulisa. Umlayezo lo uthathe njengomlayezo vele okhona ekhaya vele ukuthi idlulisa umlayezo lo uyokutshela uzibanibani. Into le bakunikela yona ukuthi uyoyinikela umuntu loyo nofana uyomtshela yona kumlayezo. Nalapha ekondlweni lokhu imbongi ekulethileko efuna ukukudlulisa ekondlweni kwakho yayo kuba mlayezo. Mhlambe imbongi ikhalima ngendakamizwa, ifuna ukudlulisa umlayezo wokubana indakamizwa zingakonela ipilo nofana indakamizwa zingakukhipha endleleni elungileko yepilo zikufake emarharheni endleleni engakalungi yepilo. Into leyo kade idluliswa imbongi sithi mlayezo. Kodwa sibe nesifundo. Isifundo ke bafundi siyahluka. Sithi singafunda ikondlo omunye nomunye kuba nesifundo esithileko asitholako. Ikondlo ithi ikhuluma ngalokho kodwa nomunye umuntu afunde enye into ayizwe khona lapha ekondlweni
egade omunye angakayeleli. Yeke isifundo kaningi ayesihluke kuya ngokuthi umuntu uyifunde njani ikondlo leyo, uyizwisise njani, bese omunye nomunye uba nesifundo sakhe asifumana. Into yesihlanu-ke zinthombe ngqondo bafundi. Enkondlweni sinezinto esithi zinthombe ngqondo. Kuba yini sithi zinthombe ngqondo? Kungombana zakha isithombe esithileko emkhumbulweni wethu nofana engqondweni yethu. Sithi nasifunda umuda othileko ekondlweni kube nento esifikela ukuthi into leyo uyakhona ukuyipicture, wakha isithombe sayo into leyo nanyana ungayiboni, kodwa ngokufunda umuda othileko ekondlweni ukhona ukwakha isithombe sayo into leyo. Into lezo sizibiza ngenthombe ngqondo ekondlweni. Akhe siqale-ke inthombe ngqondo zethu esinazo ekondlweni. Sinemhlobo eminingi yenithombe ngqondo, kodwa esizokhuluma ngazo namhlanje kungilezi inithombe ngqondo ezisithandathu. Ngingathaba-ke umfundi nange angazihlola phasi, ngithi nangezihlathululako kube umfundi uyayibona into esikhuluma ngayo. Isithombe ngqondo sokuthoma mfundi, sinesithombe ngqondo esibizwa bonyana isifaniso nofana isimanyaniso. Isifaniso nofana isimanyaniso. Isifaniso nofana isimanyaniso kulokha nasimadanisa izinto ezimbili ezingafaniko, kodwana ufumane ukuthi kunamathwayo athileko afanako endweni lezo ezimbili, begodi sisebenzise izakhi zokufanisa. La kulokha nasimadanisa izinto ezithileko ezingafaniko, sithi nasizimadanisako nasizifanisako indwe lezi sizifanisa ngombana zinezenzo ezithileko nofana amathwayo athileko afanako, bese sithi nasizifanisako sisebenzisa izakhi zokufanisa. Yini izakhi zokufanisa? Izakhi zokufanisa sikhuluma ngendwezi sengathi, kwanga, ingasuthi, ngathi, kwanga, inga, sa. Konke lokho sithi zizakhi zokufanisa ngoba zisetshenziselwa ukufanisa izinto ezimbili. Kufana nalokho angithi uNomathemba muhle njengelanga, lapha nonjenge usangena. Uyakhumbula izakhi zokufanisa ziningi, angeze saziqeda. uNomathemba muhle njengelanga. Lapha-ke sithi isifaniso kuba yini? Ngombana sifanisa uNomathemba, simfanisa nani? Nelanga, begodi sisebenzisa isakhi sokufanisa unjenge. uNomathemba muhle njengelanga. Lesi sithi isifaniso nofana isimanyaniso ngombana sifanisa izinto ezimbili ezingafaniko. uNomathemba nguNomathemba, ilanga lilanga, kodwana sibona kunamathwayo athileko afanako hlangana nabo bobabili, uNomathemba kanye nelanga. Lesi sithi isifaniso ngombana sisebenzise isakhi sokufanisa unjenge. Kodwa uyathola lapha sisebenzise khona izakhi zokufanisa ezifana nabo sengathi, kwanga, ingasuthi, sa. Mhlambe sithi uNomathemba muhle salanga, nalapho sisafanisa ngoba uNomathemba simfanisa nelanga, begodwa uNomathemba ayisulo ilanga. Leso isithombe ngqondo leso sithi isifaniso. Kulapha kufaniswa izinto ezimbili, kumadaniswa izinto ezimbili ezingafaniyo, kodwa ufumane ukuthi zinamathwayo athileko afanayo. Sibizwa bonyana isifaniso nofana ungasibiza bonyana isimanyaniso. Womabili amabizo la ayasetshenziswa. Kwesibili-ke sinesingathekiso. Isingathekiso, ungizwe kuhle mntwana ekhaya, isingathekiso naso simadanisa izinto ezimbili ezingafaniko, kodwana isingathekiso sona-ke asisebenzisi izakhi zokufanisa abonjenge laba, abonjenge senga, ingasuthi. Sisafanisa naso izinto ezimbili ezingafaniko, kodwana sona-ke isingathekiso asisebenzisi izakhi zokufanisa. Angikwenzele isibonelo ngaso lesi. Lapha ngithi sithe uNomathemba muhle njengelanga. Lapha-ke sithi uNomathemba muhle lilanga. Ngithemba bona uyawubona umehluko loyo. Lapha-ke ngithe nasifanisa ukusifaniso sisebenzisa lezi
izakhi zokufanisa bonjenge senga, ingasuthi, kwanga, njalo njalo. Kodwana lapha-ke asisebenzisi, sisafanisa nakhona, simadanisa into embili, kodwana lapha asisebenzisi izakhi zokufanisa. Lapha sithe njengelanga, nasesiya kusingathekiso, sithi uNomathemba muhle lilanga. Ngithemba bona iyazwakala. Sithi umsana loya uqine sengalilitshe, isifaniso. Kodwana nasithi umsana lo uqinile lilitshe, sele ayini? Sele kuyisingathekiso leso. Okutsho bonyana unemphanga, nanyana umbetha umsana loyo, akezwa litho ngakho uqina umfanisa nelitshe. Ufanisa izenzo lezi ezimbili, ngombana ilitshe nanyana ulibetha, angeze lezwa litho, angithi. Lapho uzobe ufanisa izinto embili ezingafaniyo. Kodwana-ke kusingathekiso, asithi senga, kodwana sithi lilanga. Ngale kusifaniso sithi njenge, senga, kwangasuthi, leso isifaniso. Isingathekiso nesifaniso zombili ziyamadanisa into embili, kodwana umehluko ukuthi isifaniso sisebenzisa izakhi zokufanisa, ukuthi isingathekiso asisebenzisi izakhi zokufanisa. Siragele phambili mfundi, sibe nesithombe ngqondo sesithathu, isenzamuntu. Isenzamuntu kulokha nasithatha into engaphiliko nofana isilwane sisiphe izenzo zomuntu. Kuthi ukuthi senza ngathi into leyo iyaphila, sele siyipha izenzo zomuntu. Izenzo zomuntu kuzizinto, imikhwa evane yenziwe mumuntu. Isenzamuntu-ke kulokha nasithatha into engaphiliko nofana isilwane, kungaba into engaphiliko ilitshe, mhlamunye mumuthi, mhlamunye mamanzi, bese siwaphe izenzo zomuntu, senze ngathi mumuntu. Kufana nalokho asithi nawuqala le entabeni, umthi nakhe awusikimile ujame rwe. Umuthi awusikimi ngobana mumuntu okhona ukusuka phasi asikime. Lapho sipha umuthi loyo uyinto, siwupha izenzo zomuntu. Akhe singene napha nasi isibonelo sinye sekondlo ethi isize. Siqale into kanje. Siqale isenzamuntu isibonelo. Lapha nginomuda nakho othi umbuso wembethe isizi. Khumbula bona isizi yinto embi ekwehlakaleleko, yinto embi. Lapha kuthiwa umbuso yi-government. Umbuso ufana nokuthi lapha siubala njengebizo, ukuthi yinto, libizo, yi-government, mnyango othileko. Umbuso wembethe isizi. Umbuso awukwazi ukwembatha, ngombana into okhona ukwembatha mumuntu okhona ukuthatha isipahla asembathe. Lapha-ke umuda lo sithi yisenzamuntu, ngombana bathatha isenzo somuntu basinikele into. Kodwa lapha kuthi kwalila umnyango wefundo. Ukulila-ke kulokha nasehlisa iminyembizi. Mumuntu okhona ukwehlisa iminyembizi. Kodwana umnyango wefundo sikhuluma nge-Department of Education. Asikhulumi ngomuntu, sikhuluma ngento oyi-Department of Education. Sele sipha izenzo zomuntu, sithi umnyango. Asithi abantu bomnyango wezefundo balila, kodwana kuthiwa umnyango wefundo ulilile. Umnyango wefundo awukwazi ukulila ngombana isenzo sokulila kusisenzo esenziwa mumuntu. Yeke nawufumana umuda onje, kuthathwa into nofana isilwane siphiwe izenzo zomuntu, lapho sithi yisenza muntu umuda loyo. Siragele phambili-ke siyoqala isithombe ngqondo esilandelako. Isithombe ngqondo esilandelako yisilingisi. Isilingisi bentwana bekhaya kungulokhu ngapha ku-paper 1 esikubiza ukuthi isenzukuthi. Uyasikhumbula isenzukuthi? Ngale ku-paper 1 siyibiza ukuthi yisenzukuthi, ku-paper 1 kwaphela, ne? Ngaku-paper 1 sithi yisenzukuthi, kodwana lapha ku-paper 2 enkondlweni siyibiza bonyana yisilingisi. Isilingisi-ke mntwana ekhaya kulokhana silingisa into ethileko ngendlela yokwenza. Sithi ukuthi sitshengisa ukuthi into le yenzeke njani. Kunokuthi ngathi ngiphuma emnyango ngawa, mina bese ngithi ngathi ngiphuma emnyango ngabhusu. Ubhusu loya ujamele ukuthi ngiwile, angitsho. Ubhusu loya usilingisi, ulingisa into leyo eyenzekileko yokuwa, isenzo sokuwa. Asize lapha ekondlweni yethu, siqale inilingisi esinazo.
ngithe inilingisi yizenza ukuthi ngale ku paper 1 naku muda uthi kwathula kwadu udulo esimfumana la kungulokhu okuyisilingisi ngombana ulingisa isenzo esenzekileyo ukuthi akunamuntu okhulumileko kuthule kwa du godi ke sibuye la sibe nesilingisi nasi gidi bu silingisa ini into nayiwako ngithi into nayiwako vane sithi ithi gidi ibuye ithi bu vane kunento ewela phasi la sijamesela amagama ukuthi kuwile nofana sithi into iwile asithi iwile sithi gidi bu siyayilingisa ukuthi into leyo nayenzekako yenzeke ngayiphi indlela lokho sikubiza abonyana yisilingisi ekondlweni kumnandi ke ukufumana isilingisi aye kube lula kodwa ngoba isilingisi aye sisibone nangesibabazo i-exclamation mark oyibona ikhona lapha bobhu nasi ikhona nalapha kudu kunya iwu nakhona kuyisilingisi lapha kutshengisa kulingisa umuntu nakakhwelelako kuba yisilingisi begodu uyakhona ukusibona ke ngama exclamation mark imbabazo sakele phambili sibe neseqamagama iseqamagama ke ekondlweni kulokhana kuba negama elithileko esileqako emdeni kodwana siyalazi igama lelo ukuthi licho siyalazi igama lelo ukuthi ngengiliphi ufumana ukuthi emdeni loyo kunegama elingakasetshenziswe leqiweko kodwana thina nasifunda umutsho loyo siyakhona ukuzwa ukuthi yini into ekhulunywako emdeni loyo ukhona ukwazi ukuthi igama lelo elilapho ngiliphi nanyana lingakafakwa asibuyele lapha esibonelweni sethu sekondlo ethisizi ikondlo lengiyakwa grade 10 bayasizeka ke be grade 10 kodwana ngizokwenza ngayo isibonelo ne mina ngikutshela ngathi ngikholele ekutheni ngikupha ikhono lokutsenga ikondlo bese wena uyakhamba uyokutsenga nanyana ngiphi ikondlo ephasini lapha ke sinomuda wokuthoma uthi laphuma njengemihla yini ephume njengemihla lilanga kodwana igama elithi ilanga alikho kilomuda lo mara siyazi ukuthi yini eyaphuma njengemihla qala ithi laphuma njengemihla laphakama lihlophe ukuzifihla kunina kodwana ukuthi yini leyo ayabhalwa lona phasapha ayikahlolwa bona yini ephume njengemihla yaphakama ehlophe ukuzifihla kunina kodwana thina siyazi ukuthi yini eyaphuma lapha lilanga bekufanele yithi ilanga laphuma njengemihla kodwana ilanga igama elithi ilanga asalifaki lapha ke ufumana ukuthi igama elithi ilanga nofana igama elithileko alikafaka emdeni loyo kodwana siyalazi bona ngiliphi igama lelo into leyo siyibiza umuda lo sibiza bonyana yiseqamagama umuda lo sithi yiseqamagama ngombana kunegama elithileko esileqileko elingakasetshenziswa kodwana siyalazi bona igama lelo ngengiliphi ngithemba bonyana iyezwakala angazi ukuthi ngingaqala siphe esinye isibonela ngisiphe esinye isibonelo esiseduze mhlawumnye engingasicabanga seseqamagama kodwa iseqamagama mntwana ekhaya kulokho nakunegama elithileko emdeni loyo alikho kodwana thina siyakhona ukuzwa ukuthi ngiliphi igama elingena lapho laphuma njengemihla lapha yilanga kodwana igama elithi ilanga alikho nawunomuda ofana nalo uba neseqamagama kwesithandathu ke kwamaswaphela kwanamhlanje yihwala mntwana ekhaya sinesithombe ngqondo yabona lezi inthombe ngqondo ezisithandathu lezi kungizwe inthombe ngqondo ezivela kaningi enkondweni zethu kungakho ngifune ukuthi sithombe ngazo sizokuqedelela ngezinye inthombe ngqondo isithombe ngqondo esilandelako ke yihwala ihwala yini ihwala kulokhana sikhulisa into khulu ngendlela engekhe yakhonakala kuthi into le siyenza ngathi yenzeke khulu kodwa indlela le siyenza ngathi yenzeke ngakhona angekhe yakhonakala ukuthi yenzeke ngakhona kufana nalokho angithi ngikhambe iphasi lonke ngifunana nesizo lapho
angekhe kwakhonakala ukuthi ngikhambe iphasi lonke nangithi ngikhambe iphasi lonke phela ngitsho bonyana ayikho indawo ezangekhe ngikhambe lapha ephasini nangifunana nesizo leyo. Uyabona ukuthi isenzo lesi sokufuna isizo ngisikhulise khulu. Mina into engihlathululako ukuthi zinengi indawo engizikhambileko nangifuna isizo lelo, mara angeze ngazikhamba zonke indawo lezo. Into leyo nasiyikhulise ngaleyo ndlela siyibiza bonyana yiseqa magama. Nofana ngithi unabantwana abanengi bangangotshani. Akwenzeki ukuthi abantwana umuntu angaba nabantwana abangangotshani. Utsho ukuthi abantwana nabathi bangangotshani bokuhlala kuphi abantwana abanengi kangaka. Qala msutshani bunengi kangangani. Uyayibona ukuthi into leyo siyayikhulisa, into esihlathulula ukuthi unabantwana abanengi kodwa angeze baba ngangotshani abantwana bomuntu. Nofana sithi inkomo zakwamthombeni zizele umango. Ngithena ngithi ngiyaqala inkomo zakwamthombeni zizele umango. Azikwazi ukuzala umango. Into engiyihlathululako ngitsho ukuthi zinengi emangweni loyo kodwa angeze zazala umango ngombana nangezizela umango thina ezinye zethu inkomo ziyokudlaphi azikazi ukuba nesikhala. Nasithi izela umango sitsho ukuthi zithethe zonke ispace emangweni. Into leyo siyikhulisa khulu ngendlela engeze yakhonakala. Isibonelo ngithe ngikhambe iphasi lonke ngifunana nesizo, angeze ngakhamba iphasi lonke kodwa ngihlathulula ukuthi ngikhambe khulu. Yihwala sikhulisa isenzo sami leso khulu. Nofana sithi abantwana bakhe bangangotshani, angeze baba ngangotshani bokuhlala kuphi nabangangotshani ngombani utshani mningi khulu. Vane siyikhulisa ngendlela engekhe yakhonakala. Kwamaswapheleka isibonelo ngithe inkomo zakwamthombeni nanziya zizele umango. Angeze inkomo zakamthombeni zazala umango. Zemakhaya ziyokudla kuphi inkomo zakamthombeni nazile umango. Leyo ke siyibiza bonyana yihwala mntwana ekhaya. Okwanamhlanje kulungile mntwana ekhaya. Ngizo ke isakhiwo sangaphakathi ebekade ngikuphathele sona. Hlangana nazo ke sikhulume ngesifaniso isingathekiso. Ngathi mina umehluko khona isifaniso nesingathekiso zombili ziyamadanisa, zifanisa into embili ezingafaniko kodwa isifaniso sisebenzisa izakhi zokufanisa abonjenge senga kwangasuthi njalo. Bese kuthi isingathekiso asisebenzisi ke izakhi leso nasifanisa. Isingathekiso sithi muhle lilanga, asithi njengelanga. Nasithi njengelanga isifaniso, nasithi muhle lilanga sele kuyini kuyisingathekiso. Bese sibe nesenza umuntu kulokho nasithatha izenzo zomuntu sizinikela into nofana isilwane. Sithi njaleya yasikima yamqala. Yathi he lo uyangidelela. Uyabona lapho sifanisa ukuthi indlela yakhona indlela inja leyo eyenze ngakhona izinto zakhona sigcina sinikela izenzo zomuntu ukuthi inja igcine ithi hey umuntu uyangidelela njani. Lokho sikubiza ukuthi isenza umuntu. Isilingisi ngilokho kuyisenza kuyisenza ukuthi ngale ku paper 1 sikubiza ngabo gidi bu kwa ngamupha ngamuwa konke lokho sikubiza bonyana inlingisi. Bese iseqamakama kulokho emdeni kunegama eleqiweko lingakasetshenziswa kodwa umuda wakhona siyakhona ukuzwa bona uphetheni. Kwamaswaphela sinehwala. Ihwala kulokho nasikhulisa into khulu ngendlela engekhe yakhonakala nofana ngendlela engakajayeleki engekhe yenzeka. Ngiyathokoza mntwana ekhaya okwanamhlanje kulungile ngitshwile bona ngebanga lesikhathi angazukhona ukutsenga zonke inkondlo zakho. Ngiyafisa nami ukuthi ngingatsenga zonke inkondlo esinazo ngizitsenge nani kodwa ngebanga lesikhathi angikhoni mntwana ekhaya. Nami kuba nesikhatshanyana esincane engisebako ukuthi ngikwazi ukusiza nini. Mina into engizoyenza ngizonipha ikhono lokuthi nitsenge inkondlo. Na unekhono lokutsenga inkondlo ungakhona ukutsenga enye nenye inkondlo ozakuhlangabezana nayo nawe ukutlola inhlahlubo zakho. Kwanamhlanje mntwana ekhaya lungile. Ngithini lale bugwala ngiyathokoza ngiba isiphande.